Akehai Block Primary Health Center Lapen Health Society Atumpatir Piponsi Borjoga Patio Aklamlong Health Mila Padupon CM kapinkhat atengpen dor pria song Chelangpet alongle ahoi adui kahumri dam Tarabasa bini ingtia rong along chomkan rup kihum Borjan constituency angkang hidipia habar mukhim rong pia rong along APHLC women winga kimi kesengpon Toko lang solun si poklam along ninia pharman hempu mukrang rasunja karcho arni katalon Kardom Pini prime time thanbang Pini limerin hansepi non arjuik tha Abirta tonpen Akehai Block Primary Health Center Pen Health Society Atumpatir Piponsi Gorjuga Patio Aklamalong Health Mila Padopon Pini Bangso Health Mila Long Health and Family Welfare in Church Kongchunbang rong pi pen kaning je ponke ka chelang diabetes orthopedic malaria cholera pen danglok penangan ka pheri mimi akisu pen ka chingrai ponthek jia puthaksi bipondo lapente labang somila ke padopon along pen anuti na bang kubang pisitami ajada ke sula pen na okarlu akisu ke doatum an sitami anam en ipin mate akijoi pensi sitami chelang dunlong pola pen ka chechar chire matum sitami speka power pahuman pen pi pajir ponji ponta labang ke arta ningkan klikepen abada tuma phansi pijot jiputa ningje pon lapen alihaman pen kachitong dun Karbi Anglong Mouse Council Kongchunbang rong pi Karbi Anglong Mouse Council MEC Ramsing Timung Medical Board Chairman Bida Singh Teron Joint Director Borsing rong pi lapen pinangan man pen ke doatum chitong dun pen RDP dun মেলা আমি আয়োজন কৰিছো NRSMৰ পৰা আমি প্ৰত্যেক বছৰ হেলথ মেলাটো কমসে কম 4-5টা জায়গাত আমি কৰোঁ কিন্তু এই বছৰ যেহেতু লকডাউন বহুত সময় আমি পাৰ কৰিলো আৰু লগতে আমাৰ কৰোনাৰ কাৰণেও মানে বিশেষ এই উদ্দেশ্য লৈ মানে আমি NRSM গুৱাহাটীৰ পৰা এটা হেলথ কেম্পটো মানে সেংচন কৰিছে সেইকাৰণে আমি ইয়াত এই যে গৰজগা এই ঠাইটোত তাৰ মানে চিকিৎসাৰ পৰা মানে বহুত অভাৱ আছে আৰু লগতে ইয়াত মানে এনেকা বিশেষ হেলথ মেলা আগৰ পৰা মানে কোনো দিনে হোৱা নাই সেইকাৰণে আমি এই হেলথ মেলাটো ইয়াত আনিছো আৰু ইয়াত 7টা বিভাগ স্পেশালিষ্ট ডক্টৰসকলে ইতিমধ্যে ইয়াত উপস্থিত হৈছে বিভাগকিটা এই আপুনি গম পাব পেডিয়াট্ৰিক্স আহিছে আৰু লগতে মেডিচিন আহিছে ডেন্টেল আহিছে আই আহিছে হয় এনেকুৱা গাইনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আহিছে আৰু আমাৰ এইটো কি আহিছে এই হাৰ্ডি যে ভাঙে কি বিভাগ কয়টো অৰ্থোপেডিক এই হাৰ্ডি জোৰা টৰাবিলাকো আহিছে চাৰ্জনো আহিছে আমাৰ ডিফুৰ যিটো আগৰ চিভিল হস্পিটেলৰ ছাৰ আৰণক যে ৰঙা তেখেত নিজে আহিছে কেনে ৰাইজে ইয়াত মই ভাবোঁ আজি যিসকলে দেখুৱাব নিশ্চয় ভাল এটা ৰিজাল্ট পাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু লগতে মোৰ এই হেলথ মেলাটোৰ লগত যিমান ষ্টল আছে লগতে এই উদ্ঘাটন লগত মই মোৰ বন্ধু ৰামসিঙকো মই তেখেতকো মাতিছোঁ তেখেত Langhin pen Indrajit Rongpar 365 News India Pini ni phaing ko rahiniar ni Akehai Karbi Anglong Mouse Council CM kapinkhat atengpen Karbi Anglong alongle 10,434 square kilometer kapangthek dam Forest Department Revenue Department Police Personnel Lapen Karbi Student Association Kongchunbang Akehai Thangsing Timung Chelangpet pen Karbi Anglong District Lapen Hojai District ahoi adui along kahumri dam labangso kahumri dam lake kang ar arong lakhahini kang ar arong lama arong Krishna arong sangti langso bor arong lapen lamding aroy Labangso adim humri dam bomahot Assam Survey Pillar Mikir Hills District Council Pillar Lapen Forest Department Pillar pangthek ponlong News Desk Report 365 News India Karbi Anglong Autonomous Council ACM tuliram ronghang kapinkhat atengpen Forest Department Lapen Revenue Department Lapen bolang phera hawar Lapen law and order tum Chelangpet pen Karbi Anglong along le 10,434 square kilometer doma bemapu halabangso ahoi adui kapangthek long pini litum penang ana pillar thekpolong lo Assam Survey pillar thekpolong lo Forest Department pen 1991 pillar pen non ladak lake 1991 Forest Department pillar lo Lapen Mikir Hill District Council kelong hut ke somkang pillar tamiri tum penang an thekang long lasi
ilitum kachuni kangtung kelalo ilitum border pillar kapangthek chor bang ke chokche border along koson si cerai komthek jima hala bangso along hala bangso ahoi adui long itum koson si cerai komjima kupi ke claim besi mithang along le ilitum cerai komjima ilitum kadok kawe riso ijang lapen kadok kawe Karbi Anglong rat me matha vek nang ji nasi ilitum pini churu nang ji alang li Thangsing Timung alang li bolang pher long social worker alang li probin rong pi alang li bolang pher range long officer lo lapen revenue department pen SK kat ero alang li kathar tang hotame nang dunlo lasi lason thak thak ilitum osi sar tadulang ilitum bolang pher osi alang li tame alang li joine alang li pensi force bang na provide den lasi labangso pillar ilitum non lumding aroy adung sido halapu parai ke lagi di mahasau lo nasi ilitum along le moke wangjilang arni ke la lumding aroy ariri tame ilitum along le side lo athe lumding alang roy ariri si la bangso forest department na pillar punon Assam survey pillar punon ilitum Mikiri Hill district council la pillar tame la bangso lumding ariri alang roy ariri si ilitum somre na son Lakhakre hini Pholuni constituency angkang tarabasa adarsa bining tiarong amekar sardhon sing rong piahem Karbi hong haria ronatang atengpen mate hako thireng wangrenga jutang atengpen karlitang atumapan chomrong mi ipa dudunlong pami ji phanpura chomkan ke kana saideng pon labangso chomkan ke damtang ni phaing koi matijong arni pen kamsik ponsi hortun ponlo laso atengpen pini matijong ni phaing kora hinia daba por rongkang samdam si rup ki huma saideng pon lapen ajo por ke kanso ajo paman pon pini bangso rup ki huma saya long ongdung jutang ga chinghona radatum chitong dun uthunga jipen ananbe 365 news India. Kadom 365 News India kelang radoan lapen pini nilitum dak wai bini inti rong long kemangkan ke kan pola tinong nilitum dak aser ki humpulo la soputhak pini Karbi poromputi la soputhak pini nilitum da bang bipon la se nilit la selang litum man Karbi pu ete thini la se pini la chongpen nok la so bodak lapen aru ke kana puthana itum sonson la so puthana pachini tat ini on niliana da bring kirong kapeng sorto dan itu ini kebang bangke da grup paman sih kebang lo si kekan di bangke dakdang etpen lo klute aju bang sekan ini kanso bang Lakhain ko raisi Borjan constituency angkang hidi pihawar mukhimrong piarong along APHLC women wing kaseng pon ame along me chari pon horenteron ahin pensi me chari pon lapen aluhia tumpen nang kachitong dun Rita Kram Sapi women wing mepi central committee Samson Teron legal cell Chunbang central committee bongpo kathar bokajan area in charge horenteron Borjan central committee mepu Mensing Timung Chunbang Desoy Teron Organization Secretary Samson Inti Assistant Chunbang Jemseb Rengma Mepu Youth Wing Nilima Ronghangpi Mepi Singhason Women Wing Lapen Hemai Rongpi Youth Wing Dun Mepu Atumben Chitong Dun Pini Women Wing Keseng Ponalong Tek Muchachot Abang Piatuma Panar Pupek Ponlo Mepi Basanti Ronghangpi Chunbang Pi Malati Sopi Assistant Chunbang Pi Basapi Teronpi Saihem Chunbang Pi Munika Teron Pi Atumapan Borjan constituency angkang mukhim rong pi hawar APHLC asong kapangtang pon jiapan arpudeng ponlo lapen mukhim rong pi arong PS along lokhon lek phi atumapan arpu pek ponlo pini bangso ame along aluhia tumpen lam theke jai pon APHLC asong pe ili Karbi longri longpat methanga khe aron atangdo khe kang thim binong ili inglong aso 62 lakhe binong bonta ili 62 lakhe aphan amoy arbung ang kapabop nilitum APHLC asong pen langding de mate jepaning ding de jongsi 60 ron natang anta nangkelar lo pulote pir thelong ke thenaya kang saya hem mate Supreme Court along anta chisong dam nang kokpo lasi Karbi Anglong arada tumanta wang pet non pusi dam thejai pon pinia me ing samjin pen me pachun pon bali pathar pen jotno sing be 365 news India. Fisik parliament tumta lo chesla monji lapen parliament tumne selam det pugoi fisita me tum court dolang kang ke thena a court ke lage supreme court lo hada tami tum lam hoi pida monji lasi jong si panchat nang palu det pulotang te itu mangke la case ki pi phan bangke Karbi ara doan tami cisik nang po lapen APHLC pensi pangcheng pon pu
lahen lo lapen la Kongres atum lapen BJP atum la rada so phan ki pa lu bang ing tonang po lapen rada so tum da lule de nang po non bang ke athela tum non lang pi dang gi beng da tu la tum pang boyat lo pavir bom lo Lakhain ko raponi li constituency ka parlo to kolang so lunsi pok lamalong mati jong ni phain ko raisi pening ko rahini ninia pharman hempu mukrang rasinja karchuar ni katalon padopon bangso mayalong Karbi Adhorom Pachana, Dhorom Pangtang Nangpura, Nilip Nihang Bikhoy Moja, Dwarbaguri Moja, Nilip Moja, Deopani Moja, Gurupathar Moja, Karkli Phejo Guru Saratumpen, Poa Purun Paya Purun, Sarpi Sarpu, Risoe Jang Aklimang Par, Chetong Dunsi, Saideng Pon, Bangso Bongchin, Ritroxi An, Bongchin Arnam Puponsi, Yotnya Danganta, Chetang Nangusi, Bongchin Arnam Pupon, Bomut Bokananta Arnam Arnipen, Sekarkli Guru Saratumpen, Sayang deng, Vicente deng pon, katitong aluhi, hempu mukrang diri kamame yung sentini ang sarpo, kalian astrom, sarpin purong hang mozaga nilip hempu mukrang aru, hempu bidaseng kru, Chunbang Bokaram Nongpar, Lembang pu Horen Pangchu, diri kami pu Komol Hangsi, mi pu Robindro Teron, Lembang pu Lung Silekti, dihin rimbang Subhana Hangsipi, bang somei nong atipi lake, Dhorom liaviti jutang liaviti kedaringri, UN Ponsi, sayang deng Nisenpen, Pachun Pon. Nilipen Mosasteron, 365 News, India. Lasi nilitum chot kali nang litum chot kali Karbi kaching hon ilitum jong si khe kaching hon ilitum jong si Karbi jutang jubat nang ji pulu dang te nang litum sitami an su se nang kachirap nang kachutu dun ji phan kenili hin pen sitami nang chuning ri lo আমার হেম্পু মুক্ৰাং নিলিপ আঞ্চলিকৰ মই সভাপতি হিচাপে আছো আজি 1999 চনত 1999 আমাৰ হেম্পু মুক্ৰাং দৰবাৰ জন্ম হৈছিল এই গতিকে আমাৰ নিলিপ শাখাৰ আজি 12 বছৰ ধৰি আমি এই হেম্পু মুক্ৰাং পূজাৰ বছৰে আমি পাতি আহিছো আজি এই হেম্পু মুক্ৰাং পূজাৰ আমি হেম্পু মুক্ৰাং ৰাছিজাৰ আজি পূজা ভাল হৈছে পূজাৰীসকলে পূজা কৰি পূজা ভাল হৈছে আৰু লগতে আমি এই পূজাত আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো আমাৰ হেম্পু মুক্ৰাং সেন্ট্ৰেল কমিটি সভাপতিক আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো তেখেত আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে আৰু সকলো ৰাইজে আমাৰ লগত সহায় সহযোগ কৰিছে আমি ভাল পাইছো গতিকে এই হেম্পু মুক্ৰাং দৰবাৰ আৰু হেম্পু মুক্ৰাং পূজা হৈছে আমি কাৰ্বিসকলৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা চলি অহা আদিম যুগৰ চলি অহা কাৰ্বিসকলৰ ধৰ্ম এই হেম্পু মুক্ৰাঙে আমাৰ কাৰ্বিসকলৰ ধৰ্ম কিন্তু আমাৰ মাজত আজি কাৰ্বিসকলৰ বিভিন্ন ধৰ্ম আছে কিন্তু এইটো কাৰ্বি ধৰ্ম নহয় আসলতে আমাৰ কাৰ্বি ধৰ্ম হৈছে হেম্পু মুক্ৰাং ৰাছিজা হৈছে আমি কাৰ্বিসকলৰ ধৰ্ম এই গতিকে সকলো ৰাইজক মই সকলো কাৰ্বিকো মই অনুৰোধ কৰিছো যে আমাৰ হেম্পু মুক্ৰাং ধৰ্মই প্ৰত্যেক বছৰে পালন কৰিবলৈ মই সকলো ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছো নমস্কাৰ Kardom nilitung Karbi kursa cinglo mamai KKCA hinpen tiri pialong ke sulang pon bom nang litung kadu kawia thengno ethe alam pachini gangtung do khe ke doan mate sumsiang jati jabol kapek sitame mate Karbiam sitame nang litung yang si somsuri si sosea ke so nang bang arjon long do plotangte nabang so ke so pengka cepa meji aphan nilitung KKCA long nang humre iktame nilitung along nang humri pen nang tumake so cepa jok wong longji la pena duntu ni tum labang soron ke klempon lake Karbi guru sa ching ramai pela bangke aron barim hempu mukrang pira singja arnam pharo aron atang pesi hakko pirthe plangrap pensi ni tum nang ke klem nang ke dang la si ni tum pen kapachinia teng pen ai tum nang ka humri pen labang so ke so don ra pen kadu ko be pen reng dok reng ni ki do ra pen je phansi ni tum ke se hin pen nang tu phan pachini pon no kardom Pini Abirta ke lapuan se kangton iglo ajo ke me kurwang thu